Kitara TV, kwegesa kumanyisa. From a East African baby, oh nana girl, oh ina maisha kengozi, macho yako ya kipenzi, macho yako ya kipenzi, bakankura kubya buna ubina bwa mufaka akalegerwe bakuima nororo akalegerwe bakaoka mubarora koinamya bakaoka abana bakaoka bakagunuka mubarora ko chuleza kabaole enda kwechangisa kare yawa mesa mani kama ingi storeki tulire tuyizire tuyiguse bo habahokere abana bakaoka gezaho mutabule mubarora koinamya kabahole oba yinamirize oba muhole bona bahole gezaho mutabule ekampabuze idea yekizina kinu bakahoka mukagihanga aramba babahokeiro abakazi omwisikyo muchulezi muno muka tohunira kurorenda nemugulika Kahora boys isemerere kubarura sata okere nayo kaoka ati yo kietegerezo Kahora boys isemerere kubarura natusemerere my friend Sainix jamani kiki ogamba mwebale kwijja Kitara TV aito tubao mwebale kuteka Kitara TV ita tugiroroko bairuwanga wamana nyoki abagya kundoramu abarozi ba Kitara TV tumbaleteire Kahora boys baina video empya kaitujja ku bantu basumurulira hasaha zinu so nukokurura twizira hanu Kitara TV na Kahora boys haba video empyaka so video yenu ya amani mukozere video ya amani video teri ya amani baitu video kirumu kyenyaukana ejo video teri ya amani chonga tulina kuba na video akahakiriho nkezo kutandikira sign of success video nungibo inege ijo manager banyu waginsindikire genya taking time nyagi watchinga video ya amani ni gama nana iwe ni ugambira bati mwebale kusima no ugamba video ya amani video ya amani kuba nitu abarumu ati itebo tugamba ya amani zeni ruwanga wa amani ekizina kine enkwanzi ho yakozere audio bamweta Rovix ne studio bageta Logic Art big up Rovix pan this one pan Logic Art pan beat that then no yakozere nanka video hajikozere Toneke Miles Pro Films aba Icon Pro Media bona bakiyemereire mumu esasuye manager is Hilakisi kyano ho imano kintu kiyomuka so kuturuka mu hanu byona bikaba byaha umutuke kanyo mafuta ga mitwaro nkena yonga ati video yenu ekaba marovu kaide nkabwinga abukede boyitu ere citizen manager tutukomanya manager kasasura ide yatugamba byona ya video fine bintu ebimu bitarugeho ima nende twarolaga bitu kimanyire tugeza okuteka omutindo uya putting on etindo ati nkwenda tusumurure video yenu Kitara TV mutoke mutwe akapera kizina kine nkwanza oba kikiki baguza kateni ebigambo bibayo mu center baine nkwanzi umwana joire yo kumupimira akwenda nkoto niyo mumuhe nkwanza cha mukomwana bainaze nkwanzi bainazo hari ye nkwanza bainazo nkwanzi muinaze inywe bainabye bintu bainabyo hari yabana bainabyo bainaze nkwazi bainazo abo kwesizaga baitu bainazo yes abarozi ba Kitara TV tujja kuba tugaruka na Kahora boys mu exclusive interview nabo baitu for this time this is enkwanzi kurugamwa Kahora boys muginyumirwe Resilience Kahora boys oba kikiki baguza kateni ebigambo bibayo mu center baine nkwanzi umwana joire yo kumupimira akwende nkoto niye musobora mumuhe nkwanza cha mukomwana akabimaraho
enkwanzi bainazo, hariyo enkwanzi abainazo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo, bainabyo ebintu bainabyo, hariyo abaana bainabyo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo. Basina bujengo baziswekera ine mu biwato, bakazi bakuru bali mu bato, eyenkwazi n'obwana obuto, etokireke haliyo abatesi okuyikaliza bajwaire enkwazi, ndamanya kunu bajwaire hirisi, kukumya nkonzi n'okumya bizinesi. bainazo enkwanzi bainazo, hariyo enkwanzi abainazo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo, bainabyo ebintu bainabyo, hariyo abaana bainabyo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo. hanyuma enkwanzi eya bbulu, kakisanga nadde mu ggulu, nkwanzi enyumisa omukolo, balina buli taipu, nkwanzi buli saizi, nkwanzi buli rangi, ayakezabu nkwazi zinyumo zitwaye mu bitya, nkwazi zinyumisa ab'omufrika, kobe kidongo Bulaaya mubakaire. bainazo enkwanzi bainazo, hariyo enkwanzi abainazo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo, bainabyo ebintu bainabyo, hariyo abaana bainabyo, bainazo enkwanzi bainazo, abokwesizaga baitu bainazo.